Ekubingelele-ke mbukeli ekhaya ngwamukele futhi ohlelweni lethi SK Media Production. Ngicela umusa le channel uklikhe i-subscribe button kanye ne-bell. Kanti futhi ungakhohlwa lapha nokucinizela i-like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi seni ngane zakwethu siqonde ngqo kwesikuphathise zona namhlanje. Kanti-ke mbukelo dabeni ngikuphathelele namhlanje ngiphathele ukuthi lapha Sekusuke Impi lapha phakathi kwawumsakazo wokhozi FM Ngizwe Mchunu kanye lapha noKhuzani mfokampungose. Lapho kulandelayo ukuthi uKhuzani efake i-post enkundleni zakhe zokuxhumana egxila khona lapha Ngizwe ukuthi-ke usewumculi yini ngoba bebonakala lapha seku-frontline nakuma-interviews lapha ku-exhibition noma kumbhikisho obuwamaciko lapha elela khona-ke uvula lapha kuyezwa obuyizolo. Lokhu kulandelwayo mbukeli lapha ukuthi uNgizwe beyingxenye lapha namaciko abekade ebhikishela lapha ukuthi uhulumeni ekhulula izwe emva kokuba kube kunesikhathi eside lapha namaciko-ke ehlele emakhaya engasebenzi ngesizathu-ke sayi-COVID-19. Laphana-ke sibonile uNgizwe-ke beku-frontline nakuma-interview amaningi bephendula khona ne-video-ke mbukeli ungayibonanga sikufakele yona izolo soyifaka futhi nakwi-description laphana ngezansi. Okuyikhona-ke ngicabanga ukuthi-ke uKhuzani utheme kubona wase wabhala-ke le-post ukuthi-ke ngabe uNgizwe ngempela ubesifunani ko-frontline laphana ngoba akasiyo umculi. uNgizwe-ke uthe meyibona le-post kaKhuzani wase ey'nkundleni zakhe zokuxhumana lapha replya ngepost khona bekade i-screenshot ibhalwe intatheli yeSolezwe Charles Kuzwayo ibichaza kabanzi ukuthi laphana bakithi abantu abekade bebhikisha kulowa mbhikisho lo akusibo abantu abangama-artists njengoba bengabaculi kodwa nabantu abangabahleli bemicimbi nabango-MC njengoba nazi ukuthi uNgizwe nawo benawo umcimbi wakhe lo weNgizwe Festival. Kanjalo futhi-ke uphinde-ke ebe u-MC nakweminye nje imicimbi ngaphandle kwaleso ihlelo yena. Ngicabanga ukuthi-ke ibicacisa isizathu sokuthi-ke naye ingakho isizathu bekade engxenye yawo umbhikisho lo obukade ukhona. Kanti mbukeli lami sengiguqisa uhlelo lami lanamhlanje ngicela ukuthi laphana-ke ku-comment section ubeke uvo lakho ngalolu daba lolu. Ngabe ubani osephutheni la? Ngabe uNgizwe mfokamacingwane noma ngabe uye laphana-ke uKhuzani mfokampungose? Nanokuthi-ke ngokubuka kwakho mbukeli ubonisa le mpi ephakathi lezi nsizwa isayophela yini? Bonile-ke laphana ku-comment section abanye babeka laphana bethatha uhlangothi lukaNgizwe ukuthi-ke basaphothana ngoba uKhuzani bathi-ke kusho lokhu ngoba mhlasimpe yena usekuleli zinga lempilo usephinde wakhohlwa ukuthi laphana uNgizwe ungomunye laphana wabantu ababamba iqhaza kakhulu laphana ukuthi-ke ebekuleli zinga kulo njengamanje. Kanti abanye bebethatha laphana isayidi lakhe laphana uKhuzani mfokampungose bethi-ke uNgizwe uyena kanye waqala laphana lolu daba lolu wathuka laphana uKhuzani engenzele lutho. Kanti-ke mbukeli sengishiyela kuwe-ke laphana mina ngisadicide noma ngisadidekile ukuthi kahle kahle zisha ngaphi la ikuphi okuyikhona khona. Ngicela ukuthi-ke comment section mbukeli ubeke uvo lakho laphana. Mina sengihlela ngezansi ngane zakwethu. Siphinde sibonane futhi nakwenye ividiyo elandelayo. Siyabonga.